Prodajemo na atraktivnoj lokaciji zemljište od 7000 i nešto kvadrata koje čine 3 parcele. Prodaje se isključivo sve zajedno. Do placa je asfaltni put. Ovde se vidi kuda će ići koridor. Od Rume ka Novom Sadu. Zemljište do ovog šumarka dole je potok. I znači sve se proteže ovako pravo dole. Ima zasađenog voća, ali ono što je bitno da se nalazi u vikend zoni. Još uvek se vodi kao poljoprivredno zemljište, ali u vikend zoni. Pozovite nas, Master 021, telefon 064 6432 338 ili 064 6431 554. Trenutno je buka zato što se čuju kamioni koji su angažovani na izgradnji koridora. Evo da prikažem malo izbliže. Iza leđa nam je glavni put na brdu Vinska kuća Kovačević. Pravo će biti koridor, odnosno tunel kroz Frušku goru. Zemljište je papirološki uredno, čisto, jedan vlasnik. Master 021 nekretnine.